tubakomera amashyi bazamuke bombi batugezeho ijambo ry'Imana. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha mu izina ry'umwami wacu. Ayo mashyi nimwe nyagabiye mukoma amashyi y'Imana yacu. Mureke twicare Imana bagirire neza. Katusitamere hagaberezo umugisha. Tuvugure Bibiliya. Katureba mu Bayibuli. Dusome Gutegekwa kwa kabiri. Dusome Ikibiragiro cya kabiri. Tugaruke kuri rya jambo twakomeje kuvugaho. Tugari cya kigambo kitwabe tugambaho. Kivuga ati simfite umuntu ujugunya mu kidendezi iyo amazi yihindurije nyizundi ananga kumanukamo. Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira yikorera uburiri bwe aragenda. Tuyikomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Abiri y'abantu bera pesha microphone ndetse babahanga amaso abiri
Imana ikareba ko ibyawe bitangiye. Ariko Imana yakureba ikareba ko ibyawe bikiri. Kuyizamurira icyubahiro. Ntiyiza kubireba n'abantu. Ko nareba akabantu. Ntabwo twakabaye duhagaze. Twakwemereye Imana. Ntabwo twakabaye duhagaze. Twakwemereye. Ariko kuko itareba n'abantu. Uyu munsi turahagaze turavuga Yesu. Turakomera amashyi kuko ari mwiza. Haleluya. Iyiza kubireba n'abantu. Nareba akabantu. Hari abatakaguhaye amahirwe. Hariho abatakwere chance. Zamurira icyubahiro niba wumva. Twongere tuzamure icyubahiro cyawe. Iyiza kubitekereza n'abantu. Bakavuze ngo mugabo ntabwo ariwe wakabaye abagura. Ariko kubera ko itareba n'abantu. Haleluya. Itareba n'abantu. Manimbazwe cyane. Haleluya. Haleluya. Utareba akabantu. Birakora. Nibukora. Manimbazwe cyane. Bwira abantu baba mugenzi bamubwire ngo abaguhereza amahirwe ni bake. Gambira mugenzi wawe ko chance ni bake. Ariko amahirwe akomeye aturuka ku Mana yacu. Zamura icyubahiro cya Yesu. Zamura icyubahiro cya Yesu. Abantu bareba yuko birangiye. Abantu bareba ngo byawe byava. Ariko turashima Imana ireba yuko dutangiye. Kandi sima ntagabo we kubona kwandika. Haleluya. 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 Bible yatugira. Iratubwiye ngo igihe tumaze kuri uwo musozi. Yatubwiye ngo umutabiro utumehereza cy'umusozi. Urahagije. Harabaraba yuko ukwiye gutinda kuri uwo musozi. Abakure mu kiramero kucyarira wa musozi. Ejo narababwiye. Nababwira ngo umugabo witwa Farawo. Nabagamba n'umusaza bamwita Farawo. Yakoze ikintu yumvaga yuko agiye kurangiza Abisirayeli. Akakora ikintu kandi amangu yaheza Abisirayeli. Arongora Abisirayeli. Yewe nafanya Abisirayeli. Yarazi yuko agiye kubegeza inyanja itukura. Kandi amangu yaza kuba inyanja itukura. Akabamarira muri iyo nyanja. Kandi abahereza mu nyanja. Bible iravuga ngo agerera inyara batuga. Kuye Bible yambyashije mu nyanja y'abafunga. Kuri ikintu cyagutuse. Kuri ikintu kifunga. Utagifite umuhanda wose. Utagine muhanda gose. Ariko Farawo yarazi ko agiye kubamara. Kafara kana amangu yabihereza. Naho Farawo yagize ubuzima bwabo. Konkari nabo kitamagara kabo. Farawo arimo arabagereza aho bazakorera. Fata kuri mugenzi wawe. Mugenzi wawe. Mufate mubwire ngo ibikuriza. Birakwegereza ibitwenge bwawe. Birakwegereza ibitwenge byawe. Mubwire ngo ibyo bikubabaje. Birimo birakwegereza umunezero wawe. Mubwire ngo ibyo biguteye agahinda. Birimo birakwegereza gukira agahinda. Tuzamura icyubahiro cya Yesu. Haleluya. 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 Farawo yarazi ko arangije ubwoko. Farawo kana amangu yaheza horgan. Farawo yarazi yuko agejeje igihe cyo kumara Abisirayeli. Farawo kana amangu abona kubaka ngo aheze Abisirayeli. Bibiliya iravuga ngo kubarongora yarazi ko abagejeje agiye kubicira. Bible inajya ngo kubafanya kana amangu yaheza. Yaravuga ngo iriya nyanja irabamira byanga bikunda. Yajya nyanja agena abamera byangira. Ihora bigukurikira bisakandagira mu gituro cyabyo bizi ngo birakurongora. Ihora bikugenda nyuma bitazi yuko bikurikiye umunyamugisha. Ejo narababwiye ngo Imana yimura imisozi itayigishije inama. Tuzamura icyubahiro cy'Imana.
uyu mugoroba mbwira mugenzi wawe bamaze kugambira mugenzi wawe mbwira ngo aho wari wicaye Imana irahakwimuye aho ngaho watanejeje Imana irahakwimuye aho ngaho wakuriza Imana irahakwimuye kandi ntabwo Imana yakwimuye idafite ahandi gushira. turebye umugabo wamaze imyaka 38 twareba umushinja wahereza imyaka 38 ntumva uyu mugoroba nenda kumuvugaho gake umwamaze kunyera kumugambaho gake nenda kuvuga bimwe mu bintu bishobora kugutinza kuva ahantu ni nyera gamba ibintu bimwe biri kubaza kutuza ahantu ukakereza ibintu bishobora kugutinza kuva ahantu uri ibintu biri kubaza kukereza aho uri iki wakora kugira ngo utebuke kuva aho uri n'iki cyo wakora kugira ngo urahuke ku rugamba iki cyo wakora kugira ngo uve ku musozi Satani yagushinzeho n'iki cyo wakora kugira ngo urya cy'ubungo cya Satani icyambere cyatumye uriya mugabo atinda kuri uriya musozi rero umushinja wo kukererwaho icyambere yataye amahirwe ye cyo kubanza akanaga cyansize rimwe na rimwe hari igihe duta amahirwe yacu no muhino buturaga cyansize hari igihe Satani akubeshya hari ubustano tubayiha Pastor Mugabo iyo Satani akubeshya ukava mwanjari ubustano kuriya kubayira kareka ariko utaye amahirwe yawe nta handi wari kuyabona ariko uyu munsi ufite ubuhamya kuko wemeye kuguma ku musozi wawe ikintu cya mbere kijya kizanira abantu gutinda ahantu ni uguta amahirwe yabo komanga mugenzi wawe ubwire ngo urinde amahirwe yawe ubwire ngo urinde igihe Imana iguhaye ubwire ngo urinde ubutumwa Imana iguhaye ubwire turinde ahantu Imana iguhaye. uwitwa Morodekayi yabwiye Esiteri arambwira ngo icyatumye Imana ikwimika kuba umwamikazi kugira ngo igihe nk'icyo Abayuda batabarwe hari igituma Imana ikwimika kuba umwami kugira ngo igihe nk'icyo ngicyo hazagira igihinduka ku buzima bw'abantu uzamura icyubahiro cyawe. Himbazwe cyane ntugate amahirwe yawe reka ko naga chance zawe hari igihe uhamagarwa ugatarayini hariho mwoye twakano na ngombe unagarayini ukumva amagambo y'abantu akagutesha rayini urebe gamba by'abantu kunagisa rayini yawe Satani intego yo no kugukura ku mahirwe yawe gendera ngo cya Satani no kunagisa umugisha kwawe ariko iyo warinze amahirwe yawe kakori no umugisha kwawe iyo warinze amahirwe yawe chance zawe ejo hawe haba heza kare yawe tuzamura icyubahiro cy'Imana iyo warinze amahirwe yawe iyo warinze amahirwe yawe Mana himbazwe cyane. Amina. Haleluya. Biravuga ngo Yesu aramureba Bible yangu Yesu yamureba amenya ko amaze igihe kinini cyane kuri icyo kidendezi aramubaza ngo mbese urenda gukira ndamubwira ati iyo najyaga kujya mu kidendezi baranangagamo kuki bagutanga gukorera Imana kuki bagutanga kuririmba kuki bagutanga gutanga kuki bagutanga kwinjira mu kidendezi kandi nawe waraje kwinjira mu kidendezi kuki bagutanga gukorera Imana kuki bagutanga ibyo ngibyo ngira mugenzi wawe ngo twese turarwanira kugera imbere mubwire ngo nawe ukwiriye kugutanga kuyikorera mubwire ngo nawe ukwiriye kugutanga umugisha tuzamura icyubahiro cya Yesu. Haleluya. Fatira mugenzi wawe mubwire ngo ntibakagutange gukorera Imana. Haleluya. Haleluya. Turashimira Imana yuko uyu munsi Imana irimo kugaragaza agacu k'ibyiza. Ijoro narindimo gushima Imana. Navuga ngo uyu munsi duhagaze mwanjari ibitangaza birimo birakorwa. Haleluya. Iyo wataye amahirwe ni amashimwe ugira. Tuvuge ngo amen. Haleluya. 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 Ikibazo yari afite bamutangaga kwinjira mu kidendezi. Fatira mugenzi wawe mubwire ngo ntibakagutange gukorera Imana. Mubwire ngo nawe jya ushoramo ibyawe. Ntugategereze ngo batange, ahubwo jya ubanza utange abandi batanga nyuma yawe. Ubanza utange abandi batanga nyuma yawe. Ubanza ukora abandi bakora nyuma yawe.
kugera mu bitangaza. Iyo ntwara yo kubanza yamukerereza kukaje kutangaza cye. Amina. Rimwe na rimwe hari Imana igutiza isente. Umwana w'umuntu n'uburanga kutiza kasente. Numenye ko ari amahirwe yo kuyikorera. Kandi ubura kumangura cyangwa yo gukorera hanze. Aho kugira ngo ukorere muri icyo gihe. Kugira ngo ukorere mbona ko. Ahubwo isente zawe zigatangira kugukoresha amakosa. Isente zawe zitangira kugukoresha. Hari abantu benshi barimo gukora amakosa kubera isente. Aho bajya bari bakorera bitashyira ngo asente. Umwanditsi yaranditse. Umwanditsi akagira. Ngo igituma umugabo agira umugore umwe. Ngo kiretero mushenje kugira mu kazo. Ngo ni ubukene. Ngo nabworo. Yarabeshye cyane. Mani himbazwe cyane. Amina. Mwari umugabo amaze kubona isene. Ko mushenje katunga akasente. Bose musunikira gushaka umugore wa kabiri. Iyi mutindi ko kurorodisha. Ariko twebwe bamenye Kristo. Bitamanyire Kristo. Isene ntabwo zidukoresha amakosa. Ahubwo zitwinjiza mu mugisha none na none. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Isene ntabwo zikwiriye kugukoresha amakosa. Ahubwo zikwiye kukwinjiza mu wundi mugisha. Amen. Abantu b'isi yabonye isene. Abantu benshi batunga akasente. Abayumva abonye umwanya wo kwica abantu b'abandi. Banahura yatunga cyangwa yo kwita abantu. Abantu b'isi abonye ubuyobozi. Abantu benshi batunga aho bwebembezi. Abonye imbaraga zo gukandamiza abandi. Bayagira abantu bo kuri batabana. Ariko turashimira Imana ikarakira ko atakandamije itorero kuri uyu musozi. Ahubwo akariteza imbere rikagumaho. Abantu muzamura icyubahiro cy'Imana. Haleluya! Amahirwe Imana yaguhaye. Haleluya! Aka kagisha ngomba kugakoresha. Kubera yuko ntabwo nagakwiye mu muryango w'iwacu. Kubera yuko ntabwo nakarazwe n'ababyeyi banje. Ahubwo nakagisha ndimo gukura ku Mana. Ugomba gukoresha akagisha Imana yaguhaye. Hari abantu banyumva. Haleluya. Komanga mugenzi umbwire ngo iyo ntebe iguhereze promotion. Mubwire ngo iyo ntebe iguhereze promotion. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Umugabo witwa Yosefu yakuye promotion mu gihome. Yakuye promotion imujyana kwa Farawo. Ariko nta handi yayikuye mu gihome. Ubuzima urimo ni promotion ikujyana mu buzima bwiza. Ubuzima urimo nubugendamo neza uraguhereza promotion yo kugera ku rundi rwego. Amina. Haleluya. Amina. Afande ngo garahangaha. Afande ngo gariyaha. Babizi iyo baguhaye mission ukayikora neza. Iyo umaze kuwukora neza bahita bakwambika ruranka. Kubera iki mission baguhaye wayihagazemo neza. Fatira kuri mugenzi wumvire ngo hagara neza muri ibyo baguhaye. Biraguhereza indi ntera y'imbere. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Mubwire ngo nakazi gato gahari imbere y'Imana. Icyo Imana idushakaho ni ukubihagararamo neza. Ibisigaye ikaduhereza promotion yo kujya mu mirimo. Haleluya. Yataye amahirwe akanaga chance kubera yuko ntago yahuye maso. Abo kuba taragumire nareba. Bamenye igihe marayika ari bwinjirire. Bamanya marayika yatahira. Haleluya. Amina. Hari igihe ufite ikibazo. Ahubwo winikiza. Ariko hari amahirwe wataye. Ko kariho chance zuwanagire. Uzirinde kunaga step yo mu mwuka. Ureke uyirinde okunaga chance zo mu mwoyo. Uzareka ibigeragezo bikwinjire. Ureke ibigeragezo bikutahira. Ariko ntunage step nimwe yo mu mwuka. Ureke kunagora tangwe na rugo. Abanyumva dukomera Imana yacu amashyi izina rye. Haleluya. Ibigeragezo nibizagukoresha amakosa. Ibigeragezo ureke gukoresha. Haleluya. Amina. Ahubwo mu bigeragezo ureke mu bigeragezo urinde
amahirwe yawe chances zawe uvuge ngo ninjya kuva muri iki kintu iyo twunarije kurya mu uzavamo mfite ubuhamya buzima. cyakurwa mu bushobozi. Haleluya! Haleluya! Ikindi cya kabiri yakoze, ikindi cya kabiri yakoze rero. amen, Amina. haleluya, Amina. haleluya, haleluya, Haleluya. haleluya, Haleluya. haleluya, haleluya. Nani himbazwe cyane. Amina. Ikindi kibazo yari afite, Ikindi kizibe cyabereye. amen, Amina. yari wenyine. Akaruweka. Zamura ibiganza uvuge ngo Mana mereza abantu bazima. Muteko yawe cyo turahanga pa abantu burire. Ejo nababwiye umusozi w'ubukene, Nimo bazo bagambira kibungo cyo bworo. iriya misozi Imana igomba kwimura. Nababwiyeho umusozi w'ubukene. Ebunga burahanga shabere kufurura bagambira ho kimwe cyo bworo. Uriya musozi w'ubukene Muri kire kibungo cyo ngo bworo. ni agasozi karekare cyane, Muri kibungo kirengo muno. kandi hejuru y'ako gasozi Kandi amutoka kabungwako. Satani yashizeho amashanda anyerera. Ngo stana kataho mashanda gafiterera. Buri muntu iyo akazamuka Bano mutaka tungu. kubera ko gasaba imbaraga nyinshi, Aho barikenda abantu muri. utangira ukagera hagati Okashika ukagera ukagera hasi, Oterera kikama. utangira ukora wajya mu isene Otarikana okora ko musere. ukagera ahantu ukanyerera ugasubira mu bukene. Oterera garkahana. Ariko ikintu kizagushoboza kurenga uriya musozi, Ongekire kubasa kurenga. hari ibintu bibiri bizagushoboza kuharenga. Tubibera bikurenza. Icya mbere Cyo kubanza. ni ukugira no gutanga ituro. No kuhereza chebwe. Icya kabiri Icya kabiri. ni ukugira umuntu wagutanzeyo, No kugira wakutangireyo. hanyuma akagaruka inyuma akagukurura akakuzamurayo. Kona kapini. Haleluya! Bwira mugenzi wawe Ndio mugenzi wao. Imana iguhereza umuntu ufata ukuboko, Anakweza kupata mkono. igukureho abantu bakuryarya, Pia abantu bakuja. ahubwo iguhereza abagufata ukuboko. Abantu b'iki gihe ntabwo barimo gufasha abandi, ahubwo barimo barasenya abandi. Wino wasenya. Amen. Amina. Umuntu umwe arakira ari mu muryango, Umuntu natunga kasenta mu ruganda. akifuza gukoresha abana b'umuryango Ayefuza ko sabana. aho guteza imbere abana bo mu muryango. Kwa kangu watungwira. Kandi umwanditsi yaranditse Kano mwana chakacha. aravuga ngo n'uwo mukiri umwe mu muryango w'iwanyu Kwa abo mkigo mukanda rwanyu. uzaba umunyamuruho. Nuisha kuba wo muruho. Icya kabiri ugwije abanzi. Icyakabira bo wakayisaba ziku. Bari himbazwe cyane. Amina. Zamura ibiganza uvuge ngo Mana muri iki giterane Kamera hatatu hako mukera. nifuza kuva kuri uwo musozi, Tega kwa gachi huko. ariko mereza abamfata ukuboko mve kuri uwo musozi. Sabako wabakwata mkono. Reka nkubwire mwene data, Kamera wishe. nta hantu ushobora kugera Taino wafu udafite abantu bagufasheho. Taino kwa tarabu. Imana iduhereza abadufataho Kezo kwa. babasha kudushyigikira. Watia. Haleluya! Haleluya. Hari n'umuntu utagushyigikira mu bintu bijyanye n'iseni, Arwata kuyama mbese. ariko akagushyigikira mu bitekerezo. Wagakereza amajyepfo. Ejo wagera ku musozi nawe ukazashimana nawe. Shishika kibungo ni wasiba kasi. Imana iguhereze gushima n'abashima, Wagakereza kusima na watu. ubabare n'abababaye kugira ngo uzagaragaze ubutsinzi bw'Imana. Shasha na wakshasha. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Haleluya! Yararwaye ariko ari wenyine, Akarwaire kandi arweka. nta muntu yari afite wo mu muryango. Akataine waruganda. Iyo tudafite abantu bakomeye imbere, Tubataine bantu bamano mwisho. ntabwo tubona amahirwe yo kugera imbere. Tubataine chances zo kushika mwisho. Mana himbazwe cyane. Amina. Ayo mahirwe tuyakura mu bintu bibiri gusa. Chances zo tusanga mu bintu bibiri. Icya mbere tubikura mu gusenga, Icyo kubanza no kushaba. icya kabiri tukabikura mu kuba bizerwa mu byo dukora. Icyo kube cyakabiri tuba bese ngo mbitu. Icyatumye Yosefu agera imbere Icya leta ni Joseph kuko nuko mwisho. pati yose yajyagamo yayirindaga neza. No kugira ngo yabeshikaho nakayemerera. Haleluya! Amina. Haleluya! Haleluya! Rero muri iki giterane Rero mutera neki. Imana iguhereza umuntu ugutekerezaho neza. Ndakweza mu cyo kutekateka ho. Nutahubona umuntu uhagarara nawe, Ora ataho tunyo reka kwemera. mubwire bene data, Amagambira wishemwe. abapasiteri turi kumwe, Abashumba mutwine. Satani ntabwo ajya yifuza ngo tugire abanyamumaro. Stani na batakwena kugira ngo Afata abanyamumaro bari muri twebwe kwatamo mugasho muri. akababwira ngo kugira ngo bakugirire umumaro, Kugira ngo bakuyambeho. reka bagende bahereze bakayange n'abandi, Kabagenda bihereza abana bakoma. akakwimura ibintu byawe warabiruhiye. Akuyafurira ibintu byabo. Ariko uyu mugoroba Imana iguhereza ibyawe, Kama abashumba Imana iguhereza ibyawe. kweza byabo. Ntihagire umuntu ukwaka ibyawe kandi warabiruhiye. Kwakabya bakati. Haleluya! Akakwambura amahirwe yawe. Yawo mugisha kwawe. Mana
Imana ishimwe cyane. Amina. Hakurya hariya muranyumva. Kuri yo usere mumpurire. Tuzamura icyubahiro cya Yesu. Haleluya. Haleluya. Fatira mugenzi wawe ubwire ngo Imana igukure ku musozi umazeho igihe. Kamera mugenzi wawe turahanga kwihaca mu cyo twire. Ejo iyo misozi twayivuze ntabwo turi buyisubiremo. Abazigambira bibungu yo tubuza kubigaruka. Kubera yuko twenda gusenga. Abo kuba twenda gushaba. Amen. Amina. Indi ngingo ya kabiri. Eshonga nije ya kabiri, ya kashatu. Ya gatatu. Ya kashatu. Ya kabiri tubonye yuko yari wenyine. Ya kabiri yeriyo kuba wenka. Ya gatatu. Ya kashatu. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. 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 Amina. Iya kabiri. Ya kashatu. Iya kabiri twari turiho. Ya kabiri twaturuho. Yo kugira umuntu. Yo kugira umuntu. Abantu bose bari kuri kiriya kidendezi. Abantu bana bawe bari yanyanja. Bari bafite abantu babaterura marayika yinjiyemo. Bakaba inabo kubakiriza marayika yata. Ukeneye umuntu uguterura. Bayitengo moto kukiriza. Akakugeza mu kidendezi cyawe. Cyo mu nyanja ya. Marayika akaguhereza akagukiza. Marayika akafata. Noneho uriya mugabo. We yari ku kidendezi wenyine. Yari yicaye ku kidendezi. Hari igihe uba ureba ngo uri kumwe n'abantu. Hari igihe uba ureba ngo uri kumwe n'abantu. Ariko wakwigira mu kibazo bose bagahunga. Imana iguhereza abantu babana nawe mu bihe bikomeye. Sibyo pastor, Imana iguhereza abantu abo babana nawe mu gihe gikomeye. Hari igihe uba ureba ngo uri kumwe n'abantu bakomeye, ariko wagera ahantu hakomeye buri umwe agaca hirya no hino. bamwe bajya gutwaka tumugambira twaramubwiye manihimbazwe cyane. Twaramubwiye ngo iriya roni izamutwara. Cyagiye igihe ibintu byawe barimo gutangira kubiramuza, ukabona umuntu aranezerwa kuko urimo gushiraho, ukabona umuntu aranezerwa. Uriya mugabo yari afite icyo kibazo kubera yuko ntabwo yagiraga umuntu umuterura ngo amukubitemo, kandi marayika yazaga rimwe, yaza mu kidendezi cya kwihindura gutya abasitade n'abarwayi babo, abafite abarwaza bagahita bareba neza. Reka nkubwire, amaso ari mu kibazo ntabwo yitegereza, amaso ari mu kigeragezo ntabwo yitegereza. Ikigeragezo cyonyine kigiye mu bitekerezo za kureba amahirwe yawe. Noneho bari ikintu bamufashaga n'iki, bahitaga baterura abarwayi babo bakabanagamo, abandi bakagenda bagashima. Umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri batangira kumwitirira uwo musozi. Ngira mugenzi wawe aho utinze, aho utinze haguhimba amazina, ariko Imana igukureho amazina yose haguhimbye. Amazina baguhimbye yose yagukureho. Ntabwo Sara yiswe ingumba kubera yuko ariryo zina rya se, ahubwo yiswe ingumba kubera ikibazo yari arimo. Haleluya, haleluya, haleluya. Ingingo ya gatatu, ntabwo yabaga mu kidendezi, yabaga ku kidendezi. Bariza mugenzi we, uri kuri Kristo nangwa uri muri Kristo. Mubaze neza, uri kuri Kristo nangwa uri muri Kristo. Haleluya, haleluya. 14 yavuze ngo iki? Amen. Amina. Dusome 15 ku murongo wa 17. 15 umusaruro gwa mushanju. Aho ngaho muri Yohana. Aho muri Yohana. Amen. Amina. Kuko ndenda ngo dusenge. Aho kubari nyana ngo tusabe. Kisazi rashize. Aho kwishaza agenda. Amen. Ejo tuzabwiriza neza aho ngaho. Nyeta kanitsa kuburire. Wamusomeriye soma vuba. Umushami witarahi. Haleluya. Amina. Haleluya. Haleluya. Urakenera kujya muri Kristo. Noza kwetenga kuzo mu Kristo. Kuruta kuba kuri Kristo. Okukira kumari Kristo. Amen.
amina. Iyo umuntu ari muri Kristo, umuntu twabariye muri Kristo, hari ibintu avoma muri Kristo, ariko byataho muri Kristo, hari ibyo akura muri Kristo, ariko biho muri Kristo, kubera yuko yinjiye muri Kristo neza. Ariko iyo umuntu ari kuri Kristo, umuntu twabariye hari avuga Kristo utari muri we. nagamba Kristo atamuri. Reka twinjire muri Kristo, tuvuge Kristo uri muri twebwe, tuvuge Kristo uri muri twebwe. Yavuze ngo iki? akagira ngo Soma. Soma neza, soma cyane. Nimuguma muri cye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, tukomere Imana yacu amashyi y'izina rya Yesu. Haleluya! Soma neza, soma bakumve. Kuri weakness cyane ni iki? Nimuguma muri cye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose mugira mute, muzagira mute. Umuntu utari muri Kristo, agafite uburenganzira bwo guhabwa ikintu cyose. Ariko umuntu uri muri Kristo, Kristo nawe akaba muri we, icyo asabye cyose Kristo agomba kukimukorera. Reka tuvuge Kristo uri muri twebwe, reka kuvuga Kristo twumvanya abandi. Haleluya! Tuvuge Kristo uri muri twebwe, tureke kuvuga Kristo twumvanya abandi. Amen. Amina. Icya gatatu, icyo Yesu yamukoreye, yamutegetse kwikorera uburiri bwe. Cyakana akamuragira kwekorera kitanda cye. Ingingo ya 4, icyakana ituma uva ku musozi, ikikuretera ko bwa kibungu, no kumvira Imana, no kurira kayara, no guhora uteze ijwi ry'Imana, no gutega amatira kayara. Haleluya. Amina. Ukica amatwi y'abantu, uhita amatuga abantu, ukumva ijwi ry'Imana. urira kayara. Igihe kimwe izuba rimwe mutabazi buzagusanga kuri uwo musozi. ubuyambere buza gusanga haguruke ku maguru yawe, wemerera amaguru gayo, tugiye gusenga. baza gusaba. Tugiye gusenga. baza gusaba. Bwira Imana yawe, ndabira ruhanga wawe, bwire ngo amahirwe yanjye yo to mugisha kwanjye nifuza kongera kuyagarukana. nitenge ubwarukana go. Zamure ku biganza byawe, Uce mikono yawe, uhumirize ku maso yawe. makizamuhisha bwawe. Yo wawe Yesu Yesu, yo wawe Yesu nyowe yo wawe Yesu, yo wawe Yesu, yo
twumvishe yowawe turahamagara imbaraga y'Imana
Jesus. Niba Yesu yamaze kugera koko kw'Imana kuri muri uyu mwanya, kuri muri uyu mwanya gukiza. Kiri ikirere cyo kubohokeramo. In the name of Jesus. Ufata ibyawe uhaguruke umenyekane kuri Imana. Abatanga batizezwa n'ibyo twavuze, Mana yanjye bizezwe n'imirimo yawe, imirimo yawe yakiganza inshuti yanjye. Zamura ku biganza byawe uvuge ngo Mwami Yesu. Mwongere uvuge ngo Mwami Yesu. Uyu mugoroba nifuje kwinjira muri wowe, nawe ukaba muri jyewe. Uyu mugoroba amakosa yose nakoze yo kutaba muri wowe uyambabarire. Nemeye kuba muri wowe, nawe ukaba muri jyewe. Mvuye ku kidendezi ninjiye mu kidendezi. Ibibazo byanjye byose birashirira muri iki kidendezi mu izina rya Yesu. Amen. Kandi bahereze umugisha. Komera iyo Mana mwishimye cyane mu izina rya Yesu. Imana ibagirire neza. Murakoze.